enduro style nga kalon ram ko ini pangalan na lu kalon kêu thắng hàng đi con mấy lò hot là tôi ngay em đi cái chữ mì em đưa nó tay lên ngon nó lóc không cái đồng bình chưa cái đồng bình chơi luôn enduro lifestyle dikta kan nih ako ya gila ya lah lah tata dengan dia ente alang ya oh enduro dikta kan nih kamu kayak apa api dia mana ya thế là hiện enduro styling cần lon đó mà sẽ cần lon đạn tôi thì hết tiền tài được cần chụp đó là cái gì tiền quay vào rồi cần tan thở đòn hay lắm thì cần nghe càng thì rồi đi tỏ đại cái lon cái cần tận đòn chiếc xa kèm hoa cho chân quay vào rồi cần lon đòn thì hiện về ngay rồi Đấy, cái bài cụ ăn tục mấy thầy các chuột nó tụt tắc Chán, thầy ăn tôi rồi cho cái phản dịch rất thị chỉ mà ngoái của bà hề Đấy tôi lên trên có mày với cho ăn uống á balu lấyอย่างที่นี่ให้อัดตรงห้าเสร็จแล้วมั้งฮะกันออกเลยตัดเดี๋ยวให้กัดฮะอัดตันกันจริงอ่ะที่มีตัวจันใบหลาที่กันอย่างแรงอ่ะCome on, chụp ngay em. This is enduro lifestyle. Anong thầy tôi này ala ovan lo mo. Thank you không kéo đây. Mà thầy Don, come on, kịp với ngay em. Mà đấu tụt xuống chứ, ê hơi bộ. Mang lại đết kể về phát về lâu em kalau vắt lan nó sáng cái đòn lên lại mang ô sẽ cái soi tân thì tăng tăng đi soi tân thì nó thổi lâu lên cộng mấy thể này sẽ enduro khóc bạn lòng lừa gắn lút sau đó nó mặt ạ
ปุ๋ยครบมาทำกันอะไรมั้งเอาหนูครบมาไอ้เอ็นดูโรนี่one two three ชัวร์ตาอันละตางอัดหัวเอาไปกันละนวดขัดปุ๋ยแล้วกันหมอก็งงที่ดูนะตาขนาดนั้นตางอ่ะโชว์ล้ำไปที่กันไงตัวผมก็มาอันนุ่งแทนทอดน้องนี่อะไรอย่างไรเงี้ยแล้วoverกันนอตลังอ่ะenduro right style too ช่วงได้หรอโอ้เอาฉันเอาโดนชุดทับปั๊มโดนชักลำเนี่ยเราชักลำเอาชักลำเนี่ยเราชักลำมันหนานี่ชักลำก็เอาไปได้แกเฮ้ยทันละสร้างส่วนถ้ามีอันหูเฉาก็มีเงินสิกส่วนนี่ไหมถ้ามีอันหูเฉามาวันหูเฉาดัลได้ข้างเงี้ยมีเงินเชื่อส่วนมีเงินเชื่อดิกส่วนมาทีโลนซิร์เลยอ่ะไปแล้วเอาไปตรงไหนทำไมอ่ะโลนซิร์เลย